Ino niyo njira ya kugeithania ria twarithia anduthi kuma kaunti ya Siaya mahimbiretie itemi-ini ria kuhurana na gutamba kwa homa ya COVID-19. Oho atwarithia ni matacoketie ikinya ria kugathika mitungi ya mai thitĩnji-inĩ itiganĩte iria marugamaga niguo gutigirira athii ao othe o hamwe nao ni mathambia moko mbere ya thabari ciao o hamwe na thutha wa kunyita mbeca. Vile tulisikia matangazo jana, tumechukua fursa tulete maji hapa, hata tukibeba ma customers wanaweza nawa mikono yao hapa ndio tuwabebe. Unajua hii biashara yetu ya pikipiki tunashika pesa, saa zingine pia naweza salimia watu mbalimbali, sasa lazima tunawe mkono. Sasa tukishapeleka customer nimeshika hiyo pesa na mkono, nikirudi hapa lazima nioshe mkono wangu ikuwe safi. Ni ikinya rikenereirwo ni aikari kuma mwena ucio makiuga ni njira imwe iguteithiriria gukinyanĩria ikero cia utheru ona riria matari micini yao, kuria oho maugite ni hari bata wa o mundu kurumirira ikero cia utheru iria thirikari igathikite. Hii hatua ni mzuri juu inasaidia wananchi wasipate corona. Juu inafaa tuoshe hii mkono. Sasa hata tukishika uso haina shida, lakini chenye ndasema kila mtu aoshe mkono, aangalie usafi, Kenya ikuwe mzuri. Atwarithia maugite mari mwari wa mbere hari kunyita thirikari mbaru niguo gutigirira ni mahurana gutamba kwa homa ino ya COVID-19 guku bururi-ini. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.